Nga ngay, Reming. Aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akon pati? Ay na, saan ang problema dayta? Papay, dagita laubing ayat yadda karbangan na nga agayat. Adda magkarbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunan na kun Reming. Di na kumamag parigatanin Tanay, marigatan akmat nga karasubli dito'y balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nangrunakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saan na makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditan aganak. Takasla apo ko tamutlaangan mo aganak kapay. Kan may sa, adong dagita anak ko itim mo na nga asawa. Ado pa yun dagita puko. Kan uray mo't sika, Reming. Ay, di na kumamot apuraan apate. Tanariga mo no aklunan ka adagos. Sige nga Rod. Ikan gay tidwa, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mo ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiik. Sangbuton tati agin nayat, Reming. Ay, kabagis. Damag kong agar-aram ka nun ipatikan ka. Wan manang lusing. Makalawasin ang agar-aram kanya. Ay, kahit inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsyam day jay apatay. Kaano bulili kong day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kaway. Apay, di mo amaw. Ada armon na ijay daya. Balo ti armon na ijay. Kat ijay mo abagatan, ada armon na single mom. Kat ijay mo amyanan, ada armon na abaday. Ha? Sa ita, si kamanay ti armon na. Ay, agkakanat ti armon da jay apatay. Sa pa'y paggigindanan na kayo ng armay. Kasano day tangay. Di no aklonen jay talaw. Sa aklonen mat. O di upat kayo anubya na. Ne. Jak amo kasta amanang. Damo ka siya lang tararman na. Ay ka siyempre ilimod na atap. No, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladayjay. Imposible nga agayat kan kadayjay. Ka bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado dayjay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit akasken ka? Iso adi mo patpatsin dayjay. Ading ko. Bolile kong dayjay apatay. Apay, sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Wan manang. Nukas nga rod. No nagtaulan jay asuyo. Kat makitam ani patay ti sumungad. Itrang kamad tagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay ataaw. Iso adi mo patpatsan ading kaw. Anang, adda kwartayaw. Apay manon ti kwarta ya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkit-kitaan nyo kanyak, alkansya. Naibos man nga rodon tigatas di basit nga po ko yaw. Putot ka nga minaputaw, kat awam mo trabahom. Maudin day dyan anak mi kinibakit, nanang. Alan kwartayo man. Uray limagasutlaan. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo nga minti pensyon ko. Ka manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ko. Bayadak tunod a kwartak nanang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Di ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Ginaw. Ay, sadut kan tumo nga may. Di ka birok iti panggadam. Day talaag putaw ti paggagatam. Di kayo sumanauna na. Mangtid kay kit ini ti kwarta. Tanay,
Mabisinan dya po kuyo. Ay, ngalalala. Mabiit laag nga raw. Elma, no may ni tata mapatay ibagam nga awanak, ah! Ha? Apay, anya nga min ti kagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, akanayon nga umay dito'y. Umay agar-aram, ah! Ngam, ha? Bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay kan bakit kayon? Ngam, aginin kayo pa'y laang. Diyak magpaparam kang kuwana. Isumat yung may agar-aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Da kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron mo ti bagbagada kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngag na antim alusing. Masakitan. Gumura. Uy, nanang, amok mo't dayta? Okay, da kayo makihasawa kayo pa'y. Awan mo't mang lapod ka da kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan ano day ta sa asawa? Tapno ada kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mutkit ding anak yo Hanggang sa balilat tamot tay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manen, nanang. Ay na, ado ti po nga nakaabay ko. Kan napuskol lagi ti ulis ko. Oh. Iso nga wan problema iti dayta anak ko. Si ka magayam ti sarsaron, huwag ka magmagna patay. Di ka na big bag. Tapang bagets mo't nga 24 ma'am. Kas nakaagtutubaw no nagatalikod ka. Ay, ay, thank you, Lusing. Ay, papanam nga ay. Ay, inak man ag merienda di tatalipa pa, pati. Mabisinak nga mingkat. Ay, sika, papanam mo nga ay. Mapanak man ijay balay da kabagis mo arimeng. Ngam dumagasak mo di tatalipa pa. Tagumata nga kiti merindaan may kiniading mo arimeng. Ha? Ay, Lucas ta. Mabad ka man ang agarab. Wana. Ano sa kon? Tabarang aklunan nakita nga aldawan. Patay. Di ka masaksakitan Ngam nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kad na ibaga na maumuma ka nun iti panagrupropam. Ha? Feeling guwapo kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray kaano man di nakanto kano aklunay. Kunan na may di nakakano pagan patay. Anya? Imbaga na ti kastakeng kalusing. Wen patay. Ay, ijak mo kayat, masayang ti aldaw mo iti kapsat ko, Isuan na saysaya at no maamuam dagiti ibagbagana kontrakin ka. Nay, maramid gayam ni Riming ti kasta. Tiyamok na singpot ti kapsat mo. Nagsaya at mag-ipanlakilangan na no agsangsango kami. No, nakasango ka. Ngam, no nakatalikod kan ay saus nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awmaw. Anya? Uwan patay. Iso ano siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo patay. Di nakakayat jay kapsat ko. Di nakapagan ano day jay. Ay, basta gayam. Malak, jakon mapanidya balay da. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam ti bagbaga na may papankanyak. Jaklay pagaraw. Unak no nasingpot day jay aremeng. Traidor magayam. Nintalagan agmerienda di tatalipa pa, patay. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Lusing. Ay, wow! Thank you, Angarod!
Ato'y titisyo patay. Ay, agyaman ak luseng. Ne, dapay di mo pinunasan. Yung mo, siyak timang punas di ta timid mo. Datan ne. Ay na. Nag-sweet ka gayam luseng. Talaga aswitak. No, guwapo ti kasangsangaw. Ha? Ay, krasnak ka day luseng. Ay, si Kamo, tila damdamagod. Kababain, ang mga noad na makangag patay. Ay, di ka naglibak luseng. Madlaw akrasnak. Ibagam tagbay sa tas sa anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kangay, krasnak kadimay. No krasnak? Kras kamatan Anya, umay kagarod. Umadayo, dito'y talipapa. Tag-pleasing tapay laeng. Mapanta iti lugar nga awan makangag iti pagsaritaan ta. Ay, katuwa na. Ay, talaga ay. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Wain, patay. Ay, wain. Manumo nga iti pensyon mo iti binulan. Dakal mo basit Nasurok siguro 20,000 anya. Secret. Ibagak tuno agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarop kras naggayam. Wan takras nakmat ngamen. Iso kras kamatan Ay, adto iti kwarta luseng. Gumatang kay tinabang lo asambo. Ta siyampo tabuok mo nalanlanit ngamen. ay. Kun gumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw. Tapno na pintas akita. Kun agpakukuka. Padalusam dagita kukom. Tan nagmumurseng. Ay, thank you, patay. Suruam ti agpapintas, luseng. Tapno mas maatrakak pa yung ka. Kun agbado kay ti pangseksi. Ay, sige, patay. Agpaili intong bigat. Sige. Tarnayunak ti kwartam. Gumatang kamatag iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, patay. Umayak mananang. Ne, nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Ay, wine, kan pinalamuyot ko. Nay, nagpintas pa'y takukuyo nanang. Kundi shorts kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumulaan. Oo nanang. Bagay yaw. Pimintas kayo tikas tangit yura yaw. Ape akasla adda pagpapapintasan yaw. Ay, talagang adda. Ay, isupay atin ang tiniti kwartak pagpapintas kaw. Asino? Ni patay, pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kas tanana. Abay, inaram na ngayon. Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami. Naginusto kami. Kaya't mau makiasawa ak manay Gino. Eh, kawan, na. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado. Ngam no padpadan tumot lang amang urok-kurangis. Ay, oras anay. Kahit, kano ay nga kasar kayo kini tatapat day na lang. Jaka mau tawang pa'y mo ibagbagana akasta. Dagdagan yun ang mga ikasar kada kayo nanang. Tano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti ar-aramidot Gino.
Ha, siyak pay. Nanang, nadamag yon, ti maipapan ka da antilusing kung tatapat ti. Ah, anya may papan kadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Ha? Imposible Kano kontra ni antim iti day japat day. Ay na, nanang, nakitak ida mismo ije plaza. Maya tikin ni binda. Kan inaklon ni antilusing kanyak. Tadinamag ko, idi nasabat ko ida. Katimpud nuna, agayan ayat dan kan nitatapat ti. Anya? Lana na, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat day. Sa ita nakinayat magayam kang kwana. Ha? Naglukon day jay nga antime. Kunana pa'y abastadak ni pati tabulilikaw. Nga mapay ngay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kuna manalas ti ugali ni pati ngam nakinayat ka magayam kang kwana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mo nga minamnama, amatid na, tirik nakin kwa na. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan me. Pagamuan tanay, agayan ayat kami mutin ading ko. Aniya. Gumalaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit di Mas daawak laang manang. Takas la kagurguram mo ngamin idin ipatay. Muwangarod ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw. The more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planom iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Day takot senior citizen nga agkaskasarditan. Ay sana katawaan da tadagiti tao. Ha? No kaya mo agdinatalatan. Parehas na mo iladay ta. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga adda maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasar. Mas kababain sa mo ti kasta, darling. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar So nga agdinatalatan. Bunaga mo dagiti kagawam iti balayaw. Tao may kan agnaud diti balay ko. Sige karon. Ngam pangiluganak ngay. Mangarkilakan iti tricycle. Nabayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramida. Hala, di ka mangliplipat nanang Di ko maliplipatan dagiti apo ko yaw. No agpensyon ni tatapatay. Di yu lipatan apurwakan dagiti apo ko yaw. Wen, malala tulungan nak ngarud nga agim pake. Tapno mabiait. Agasem nga Umakar kayo ni tidakkel balay nanang. Ay, wen Ha, mapadas ko mula nga hindi agnaud itidakkel abalay. Up and down ko naman. Anang araw, kat no mabalin ang makipagnaid kami mutan ijidakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Nababain ka ni pate. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan kan tulaangan iti kwartayaw. Loseng, dudwa talang diti balay. Tawarin katulong ko diti balay. Di mo adda tay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada kamutan akadwak dito. Itatadakan niti balay. Sikan ti mang trabaho iti sigod ngar aramidan ti babaw na yun. Wen, agdalos, agluto, aglabakan na dumabay. Nalakalaang mo't trabaho da ita. Ay uwin anya ngay ngarod. Talaga kasta, tagasawa ta ka ngarudain. Wala, agaanos ka. Anya, saan na balay?
Talibre amin ti kanam dito'y balay. Naimas pa iti si daam dito'y. Malangaron, tarumwarak. Rugyang mo tindagdalos ha. Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no at dapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya may. Agam sana balay. Manusa kong. Oray, tadakkelan ti balay ko. Oh! Lusing! Lusing! Ayan mo! Adaap dito'y banyo. Akay aya. Umay ka man, babe. Aday bagak. Ay, madama ti dalus ko. Patay, apay aya. Umay ka ngamin, ah! Oh, apay aya. Ayan tayo charger ko. Wala man tag-charsak. Ay na, nagasidag day ta drawer ngayon na. Yak nga ron magaw at alaam kitain. Tanay, 5% lang to'y cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo, din mo la magaw at mutain. Amaw nga dar aramida. Yawat mo wano saan? Malala, unay, mabiit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din, igaawan kan. Katuan na, apay. Masapul nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Kantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabiit laang nga raw tayo igaawan kan. Patay lakay. Naala kon ti pinsyon ko. Ingka makitsindan. Lusing, nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uun lakay. Gatangam amin da kita ah. Nagadumo da gito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Diyak maawit da gito'y Kat apay, paggigid na mabagkatan aya. Ay na losing aya. Bakbakit ang kan. Di mo pala amutar aramidam. Sagay sa abunagan nga ipan ije paradaan ah. Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laengay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag. Kabalam day ta. Ngalangar, agrubwata ko. Tapno masapa akmut laeng ang makaaway. Ne, agan anos kalusing ah. Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manumot latay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati may baon-baon. Tasyak mo ti agpin-pinsyon. Naimbagang ka, tagdakala dito'y balay nga tuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang bantar aramidam. Abay, rigatum dayta. Ay, Agreklamo ka, Luseng. ay, saan mo't patay? Ang may bagbagaklaan. Ang, ala, kaslaawan imbagakon lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti ipapaunag mo kin amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapatay. Tada ka amang tultulong kanyak nga sawam. Wana, kasta ti rumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makachinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka ba yun? Di ka nasagsyam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Ano sam ti maibaon-baon. Tapno adamat a serbiti kaadam dito'y balay. Luseng, ada bisitak nubiga, atuda.
Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Sa nga pula putahe ti lutuam, takababay no basit la putahe ti may pasango. Sapay nagarte dagi dyan nga tattao. Ah, bisita man ay. Inal daw sa mo nga da bisitang patay. Ay, agmamadyong kayo ka di man ay. Kawa na, taday tamot la ti libangan ming agbabarkada luseng. Basta sa nga pula putahe ti lutuam ha. Na nagadun ngay patay. Naimbag no kabailak alutwain ti sa nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga agring, bumangon ka ni talas 3 ti parbangon. Imposible di mo malpasak ba iti pangal daw. Ay tulungan nak Ay, trabahom da ita. Iso adi nakbaon ng luseng. Mga yabak nga rod iti kadwak. Iso pa iti panangdan, si kalatan. Kabailam da ita. Ay nagadaw amay nawan. Ay, sangagapsuon mutay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni Patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manoy ngagdalos. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanlog ako niti da ito abalay. Sapay tumanaray dagiti ubay. Kat nagrurugit dagiti sapatos da. Ay, nanya mutan ti kastaw. Hey, ada pa yung sumang patabisitak na madandama. Agluto kan to ba ya? Tanay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Ha, makalutluto. Panawak kitentoy inawak. Saan mo nga asawa ti akam ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay ngaya sinaamon ni Patay manang. Ha? Makapasuron. Kunak no asawa ti akam ko iti dakkel abalay na agam babaunan mo gayam. Anya? Ha? Pagmamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga ado ti tao ijay. Inaldaw mait nga agluto, agdalos, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan ak. Taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni Patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni Patay. Ay, mabanlugak ko na yan. Di na mo nga rog ikan iti kwarta. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidun na kunkwa na manang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, kapumintas mo tibiyag ko, iti sidong na. Angam saam mo gayam. Hay, jakon agsubsubli ijay. Jak nga rudan nagsubli iti balay ni Patti, ket sininaakon anamin pinsan. Ditaan na risko at talaga maditimang traidor iti pada a tao. Tadumteng tulat tati ibagbagada a karma. Daydaman nga rod, tijak malipatan na kapadasak iti biyag. Tikabsato no gayem mo, lusing. Alaga gayem, ditan tinagpatinggaan, ti sabali manan a kapadasan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose para iti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Advance Merry Christmas manan. Manang! Biyanan! Hello manan, papagayam. Kumusta kayo? Agananad tayo akanayon, tanay matutudumanan dal daw ita. Siyak manan ti bagayam yun ni manang yo biyanang amang kabgablaaw kada kayo itinaragsak ngal daw kan oras ngayon kay panagbuy-buya kan panagdengdeng nga gita kanito. Ti surat ngayon tayo basa kan drama ita ket manipod kan pagayam tayo alito sa napudpudno anagan. Ngamsak may na, hello kani June 8 ni Sofia Butite kani Ma'am Vivian Voluntario. Kastoy man ti surat ni Pagayam Lito.
Dear manang biyanan, may papani ti asawak, kan ti abalayan ko ti pagtarayan to'y istoryak kan ka. Agpada ngamin anasem iti punsyonan ti asawak, kan ti abalayan ko. Kat tunggal sumangpedda nga agapo iti punsyonan, aday medda a take out, wenno binalkut da. Rugyak ti agsalaysay. Ay, excuse me lakay. Aglisi ka ta na nagsentimod ko. Ay, yaday tayong sampot mo, karda. Ay, sakat babaw. Naglulukmag a sakat babaw. Aniya. Mala, agluto kan, tanaban nugak anag na. Mangluto ka man, iti crispy pata. Nangalaam nga idita. Tangdan ko at timulong ijay kasaran. Timulong at ngamin anagukis iti carrots, kas kada patatas kanda dumapay. Alalakay, agluto kan tanay, mabisinak. Basit tinakan ko ijay kasaran. Ada ni abalayan kada, abalayan. Ada abalayan, ngam nakaturaw. Napuyatan gabain, tanagapo ijay kasaran. Kasangsangpet na laitay. Riingaman abalayan. Tada papanan may. Nay, papanan nyo manan ngay abalayan? Ingkam makilamay. Ijay? Iji abagatan. Kamaudyanan na. Natay mulaangan tay siyam tibiyag na akabaw alakay. Alan, riinga mo ni pagkamaw. Tama bang kamay? Alah, mabiit lang nga raw abalayan. Napanan man ang dagi jay agabalayan tatang. Ay na, kas iti sigaw, napandaman na nakipangan Basta damakan, mapanda. Kasaran man, wano natayan. Anya, ay una yung dagi jay adwa. Nagpadaan da iti ugaling agabalayan. Wan nga raw da. Ay kat sigurado man ang ti karni nga isang put ni nanang tatang. Ay kasigurado Kababay ti arabid na gitay nga agabalayan. No adda punsyonan, iso dati makakaadda amapan makipilpila. Hey, bimbak-bakit ang da arupat punsyonan. Nay, adupay matikar ni dito'y rep lakay. Saan samot anak naksayan? Ay, ket, jay matlasidam ti ilutlutok no kwa. Anya, apay ngay? Naumaak iti karnay. Natangken fish ti kayat ko asidaan. Iso agi matangak iti kalman iti fish kan natang. Anya ka matan litaw, imbes a makainot tayo iti kwarta, mapan ka pa'y lagumatang iti sabali a masida. Kakaasi ak ngagdisdis kitar iti masida, tapno makatipid talaan, ngam gastador ka man. Anom dagiti karnay nga isang sangpot ko ngay, ipakan iti asaw. Ay na, kano makaumamad nga ro ti karnay? Kan maysa, saan anasaya at nukar ni akanayaw ti masidsida. Nagkuna amaday, si kalat mangibagbaga iti kastalitaw. Apay, doktor kaya? Pagpakalaing ka manin ako na. Pagpapigsa ti karnay, ken pagpatidog iti biyag. Iso nga agsida kakit ding agsida iti karnay. Kita man tabagay, nagkotong ka. Kita man ti itsura ken itsuram. Anyalaangan ti sawan dagiti taaw. Amangan no ibagada nga agawak ti kankadam. Agsida ka iti karnay. Agpalukmag kakiday litaw. Ay nawaw. Napsugak Ngam kura ko pa. Nantay na po'y anak ko. Ay, husto nanang. Na, paritan na amangan, amanda. Ado na yung tikinan nyo. Ay na, sigod ba't nga ado tikam ka na, basta karnay. Ay na, di kay unay ko nakmat. Kitaan nyo man tabagiyo. Grabing tilimok maganyo. Dandan idi kay pa'y makapagnan ka po iti kinadakpil ti bagiyo. Ay hapaw,
may mayat akitaan tinalukmag, ngam tinakutong. Ay na, nagpadaan yun kanya balayan yun nakaluklukmag. Aglinlin nung baka yun nga agpalukmag. Kagagangay na ado nga ro tilibre a karne, gundawayan taado pa tilibre. Madamdama ma-high blood kayo. Gapo iti kinalukmag yun, nanang. Di kayo unay man tani. Madino masubraan ti lukmag yun. Ay na, agkasarmet gaya man tay maestra akaruba tayo lakay. Wain, maestro mo't lati mga asawa ken kwa na. Ay mayat taagpadada nga agisursura. Kay mapantayon to nayunam to ti alaem akanum no makipila ka lakay. Yawid mun to dito'y balay ti maalam akanum. Ha? Tauray siya, nayunak to ti alaek akanag. Ibagak nga da bisita, katyalaak iti kananda ko na. Ay, makitan tao, Karda. Amangan no jak tumangan. Umay kunto labuyaan ti kasarda. Agawid ak madla adagaws. Anya, apay, bak nang kaya. Apay, mabain ka nga agbalkaw. Yeah. Ha? Mabain ka mapan makipila. Kakaiso na nga dalibri at pakipanganan. Ala, di kan agungait. Wan, mapanak to makipila amangan. Abalayan Maya, umay kay dito yan. Nakapila akong dito lamisaan. Wan apalayan. Tay silupin mo nga. Ang mga nunalipatam. Saan? Adda dito'y bulsa. Lalaingam ti agao Partakam ti agao iti kanang abalayan. Uray si kamot aabalayan. Good luck. Ade, dua mampay. Tama ba nga umay makipila dagayay kakaanak ak abisita iti balay. Isu iyala ak man ida. Mabiglaan na. Atoy na. Ay na. Ay, agyaman nak aday. Thank you. Tumarunukan karda. Wen abalayan. Ay aday, nayo naman iti dua a plato ti kukwak. Tanasakit ti saka ti asawa. Saan ama ko umay agpila. Kunday may sanga apukaw. Yalaak man iti kananda. Palo kayo matana? Ay unaday, talo a plato ti itid mo kanya. Napanan ni nanang tatang. Ay na, adapay la ijay kasaran. Sumanubli ijay pilaan ti makan. Likaw, alang man dayaw. Darasang tagsubli ak pa'y di kasaran. Kainak man makipila. Ay umay kakitayin. Di ka nagsubli ijay. Huston day ta. Huston nga! Sublatan na kaman kitay. Si kamot ti mapan makipila. Tayawid mo dito'y balay. Tapno saan tan nga agluto iti pangrabyan. Ay na, mabainak bakit? Ha? Pagpainam nga'y kat libre nga raw. Mala, kalubang nga raw day taon. Tagsubli ak. Inak pa'y makipila. Nanang! Huston ti pila! Kababain! Ay na! Inkay mo't makipila no kayat yaw. Ay, anyan ni nanang. Ay, wan nga rod Nagpadaan dan kindi abalayan Maya. Isuda manan ti center of attraction di ta kasaran. Sapay agungan numabagbagaan. Ay na, ibagaman kindi di asawam, tabagbagaan na medya inana. Ay natatang kanayon abagbagaan nila kay ti inana ngam nasukir mo. Ipapilit na ti kayat ng aramidan. An-anuan nyo ngay dagita nagado abinalkot yu akar ni nanang. Kay sidaan irif mo ti daduma. Iuna yun. Apay diyo ammo ay ada kayo titupi ko dagiti kalugaran tayo. Tamakit kita da diar aramidan nyo. Natukol ka no ti aklo gapu kada kayo kininana karda. Ay, awan bibiyang da, libre nga raw. Libre nga agpaiso. Ngam saan magkakas jay Ngagsubli-subli kayo kit tinitipila. Nagkurang ti taraon. Tanamin adu kayo mata nagsubli-subli jay. Ay na, praktikalan ti biyag ita anak ko. Wen ngam iti nasaya at awagas ananang. Agasam mat day tangay. Dandani ibusan yung titaraon iti pumpunsyonan. He? Saan mo ka? Grabe kayo mga agsaw.
agkasar kanundain niyang ken pilaw. Alaan data kano aninong ken ninang. Aniya, Ay na, agdaman pakipangananan. Agbag kanto iti dakla. aniya. Ne. Apay apagbagan na kitidakal. Wen, tapno adda pangikanta iti masubra tataraon. Sayang, naimbagla akanan ti asaw, wenno pusa. Anya pusa. Si daek ko nama. Mala, wenon no isa. Ay, jak sa mapan bagat. Anya, tapay ngay, ninong ka nga raw. Asinon to ngay ti partner ka? Uray si kalat mapanin mabalin mo't siguraw. Ay basta, umay ka. No di ka umay, agsapulak iti sabala partner ka. Jay lakay nga agkras kanyak ti ayabak amang partner kanya. Kayak mau? Ay pilaw baraw. Nalpasamot anangalan dagiti bisita yaw. Ay, uwan nana. Abangan no adapay sumangpet no matamdama. Mabalin nga ako kusik laang ang dagiti nabati iti lamisaan. Addan samot taraon ijay unag. Ha? Ay, dagitay mula nabati dagiti ninong keninang dagijay baraw. Ay, sige lang nana. Ay ngam na eh. Kaninyo adagos Nalaka ama banglas. Ay, uwan pilaw. Kag alaak nga raw dan dagiti nabati iti lamisaan baraw. Ay, uwan nana. Ay, sige lang. Ikanak ba't iti bingay ko Inalam mo amin ng anabate abalayan karda. Unay kan ay abalayan. Bumingay kapay laang mag. Kat adala nga rod inkargam di tabag mo. Awan kurang abalayan. Mala. Mabit lang nga rod tagbingay ta abalayan. Nagado ti taraon dito yung ref nanang. Sana may bibos. Nabanglasamo ti daduman. Kasano ang mabanglas kat nakarif nga raw. Uray manungal daw dito yung ref dagitoy. Sapay dagitay narikadwan asidaan dagitoy. Itad yun iti asaw. Ay saan? Nagrigrigatak nga impilpilaan dagita. Ipakan mo lang iti asaw. Kanok amin dagita. Anak ko, agiriin ka man. Nagsakit unay ti tiyang ko. Aray, anay ko. Apay yan nanang. Nagsakit unay ti tiyang ko. Namin ako na nagsubli-subli ijay CR. Ngam nasakit lang ta. Maulawak pa yan. Itaray na kun ay di ospital. Aray, anay. Mabit lang nga rod nanang. Anay ka, ay nagsakit unay ang titsak ka lakay. Ay litaw agriing ka ba? Anay. Dali, apay, disturbo ka, di pa naturaw. Ay, itaray na kanya ospital. Nasakit titsak ka. Ay, Aniya, anay ka. apay, anyat kinan mau. Jay matla nakarep at araon tikinan ko itay. Aniya, Alan, jak ka ba alanan ti sakit na. Ay, maulaw ka. day tagamente magbagak. Nabanglas laki di kinan mau. Kunak ngabin nga ibalang mo dagijay. Ngam kinan mo pa'y lagamay. Ay, sermonan naktaon no na imbaga kaon. Saan pa'y lang nga ita? Tanasakit unay yung tiyan kao. Ayan na ikaw. Nanyangay, makita yung itanti bunga ti aramid yun nanang. Anak ko. Agpada kayon ana ospital kini karda abalayan. Gapaw iti kinaanto ka biya. Dandani kayaw na sa bidungan ay. Tanabanglas ti kinanyaw nga agpadpada. Ay, agyaman na. Nakaginawa kunak numatay ako. Ay, uray siya. Kunak no ipatay kunday jay. Ay talaga nga ipatay yun iti sumaron no di kay pa'y lagbaliw. Iso nga agbalbaliw kayaw. Made ti kastagarami diyaw. Made ti buwakaw. Sana ka po alibre ket darop kay matinadaraw. Kitaan niya. Dandani kayo na isagmak.
gapo iti kinabuakaw yaw nga agpadpada. Ay, wan, manjakaw, nadidigra ako. Loray siya, manjakaw, nang runa ket datan ti tupi kuda iti lugar tayaw abalayan. Dagiti antukab nga agabalayan kun kunada. Ay, talaga Nag-viral kayo, barangay tayo. Isasardengan yung tikas tang aramid yung. Wan, promise, manjakaw. Uray siya, manjak mitay. Agbalbaliw ako. Nay, agkin kinuto kayo mat nga agabalayan. Apay, di kay mapan makidaya di takaaruba? Di yu darayan ti kasar ni Josephine. Saan na balayan? Ag kinuto kami laangan kini abalayan karda dito balayaw. Aniya? Hehe, wan lakay, tagdayet kamay, tanay, nakalukluk magkamay ngagpadpada. Ha? Kandi nakto ibalbalkutan ng nuain, taliklik akong ti karnay, nating laangan ti sidaag. Maminsan laangan siguro iti makabulan ngagsidaak iti karnay. Aniya? Uray siyang abalayan. Jak pa'y mangmanganan itiin na boy. Natengken prutas latan. Takayat ko ti kumutong. Masapol ang maikat dagiti taba iti bagay. Tamarigatan akong amag na iti adayo. Ay kit nasaya at numapanunot yu ti agdayat. Kasta ti rumbang, tapara matla iti salon at yu dayta. Ala, at kinuto kayo nga raw, tasyak ti mapan makipangan di takasaran. Sige laang lakay. Hindi damo kasla jackpot yan ti bagbaga dagiti agabalayan. Ti panagdayet dan. Tatyam mo saan da kabailan nga aramidan. Ngam kabailan damat gayam. Nagidanda nagdayet. Kat nagidanda met lakim mutong. Kat nagbalinda na health conscious. Kat inidyan damatan ti mapan makipilpila iti punpunsyonan. Alakastan to'y pagayam mo lito. Nasaya at man ta nagbalbaliwan dagiti agabalayan. Unay lakit ta panagtumpong danan niya. Dua nga agabalayan. Dua ama nagbalkot, ama hilig iti punpunsyonan. Agam sa bagay, ididay ta makiday, ta nagbalbaliw damatan, kas kunam dito'y surat mo. Ala, pagyamanak ting ka pa ng ibinglay, iti kapadasam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam lito. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello, naimbag nga orasyon manan papagayam. Daytoy manan ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Isurat ngayon tayo drama ita, kat nagapo, kat ni pagayam tayo naglingad, itinagan amare. Ngamsak bay na, kaya't kumampapok kawan. Itinaragsak apa nagdengdengag ni Julius Insyong ditanagay atok. Kastamutan kanimanang na Jonalyn Insyong Mariano. Ni Ma'am Leonida Bagalya, ni Marisa Raceles from Jacqueline Nofis, ni Estrelita Pilayo ni Cheryl Wakit. Kasto'y maanti ko na ni Pagayam Mare. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti kakadwam nga agdram-drama. Ada asawa kat iso ti pagtarayan ti istorya. No mabartek nila kay ko, agbaliw ti aksyon na. Rogyak nga rod agsalaysay, idi kakaskasarmi pailang kanila kay ko. Aldawan, Mari. Agring kan. Aldawan.
Ala, naladawak mo tan anak kariing lakay. Ay, pasensya kan. Unay laki din ti patpatgak nga asawa. Ala, umangon kan. Dagar mo sartan. Nukas na? Si Kanti nagluto? Ala, kababainan lakay. Lalaki din ti patpatgak unay nga asawa. Saan nagapunta si kati babae, kat trabaho mo amin ng ti agluto, aginaw, agdalos, kanda dumapay. Nagtinulong ta. Ay, talaga nagkasata. Takasken ka tinakiasawaak. Awanan ti sa pulit pa. Agyaman nak iti day ta panagayat. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Kastak matkan ka, Mari. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo umot gayam tatang. Sumrag kayo Ay, wen. Apay, di ka nang lukat iti pakanan niya. Sa anak amang luklukat iti kasto nga aldaw, tatang. Taiso ti schedule kong aglaba. Ay, kasta ya. Sumrag kayo tatang. Ay, kadwa kumaka ni nanang yaw hanggang nasakit ka no titumeng na. Simraw ti rayo man na. Ay, umay kaila kumusta? Ayan ni Aldaw. Napan na inuwayway tinuang na, tatang. Ay, kaya kumusta ngay man ni Aldaw? Nasing mo lang, di anak may balasang ka. Ay, tatang. Awanan ti sa pulag pa'y kankwana. Nakasingsingput unay kanyak. Nagagatay. Ay, nasayat no kasta. Saan mo lang agbarbartag? Saan, tatang? Dinsamot umin-inom iti arak ni Aldaw, tatang. Basta di mo itulok at tumimtim iti arak, tasabali day jay no makainom. Ha? Nukasta, naging inom idibaro kay laang, tatang? Wen, damot tayo pa naginom na ide, hanggang sagpaminsan. Basta timbakunak, bagbaga makanayon ti asawam. Ibaga maliklikan na ti tumimtim iti arak, Wan, tatang. Masapol ang maisambot ko dahi ti alutwan. Naibusan ti may sa aputahe. Magustuhan da nga min titimpla ti may sa aputahe. Iso ang nagbiit ang maibos. Maray, bakit? Siyak ditan. Tayong kasikaswan, dagiti mangmangan. Ni, apay, nalpas mong ter aramidom ijay talon? Wen, dinardaras ko tinagparaspas, tapno matulungan ka dito'y pakanan. Ay, naimbaglakit din. O sige, pakituloy mo man nga rod agalipan dagiti Ricardo. Tasyak tong timang timpla no madamdama, lakay. Aday ta, nakalapakon bakit? Ala, Aldo, si kamot ti aglablaban, lakay. Wen, tapno awanan ti aramidom inton bigat. Day talagi sa lapayan ti aramidom no bigat bakit? Apay, di ka mabaen, iti kastangan aramidam, lakay. Ang mga no ibagada pa'y nga Andres ka, no makita da si ka ti aglablaba. Bayan ti sawanda. Awan kanyak day ta. Apal dala kanyak day ta no bilang, bakit? Taan nakapimpintas ka nga inasawak. Bol. Yag mo din na kita imot mo. Tas umrektan di ta balay. Amo ka nabanog ka bakit? Iso naglutak iti pang malamanda. Ay, agita sarak di na. Agpalpata pa sa tamaturog bakit? Win maditi agid da adagos no kalkalpas anangan. Ne, Ni, addan sa umay lakay. uwan nga ron. San? Oh, umay kami, man. San? Aguri ka. Mabusay sak day jay Asino, Aldo? Ni Insan Berto. San? Ninsan mo birtulay tayo. Kadwak ti kumparay. Umay kami, man, insan. Kunak tupay kahit. Nakalagip ti loko akasinsin ko Alakat inkapastrakan idan alakay. Nabartagdan. Nakaadudan iti nainom. Anawaak man laidan ta ni Rabiin. Aldo, lakay, gusto daytan. Nabartag kayo. Bayaw Berto. Gusto ko man ti panagin inom yo, Rabiin. Ay na,
Bye-bye anda kami, Mari. Italaang daytoy. Ala, ingka maturugan, Mari. Taibusan mi pa ito insang padainsan ko nga ara. Sayang itech. Apay akas tati pa nagsasaom. Apay akas tati pa nagsikawil mo. Sikawil ti babae day taan. Panawan da kami dito yan. Di ka man makibip biyang dito. Go away, Mari. Ay sus, aldaw mo't gaya man. Awan ti asawak dito'y idami. Ay, naiturog na nga tayo jay salas. Inak man kitaan. Lakay! Lakay! Awan man dito'y salas. Ay, agkaiwara dagiti buti ti arak dito'y. Napananan nga iti asawak. Nagkukuyog da nga ta kada insan na aberto arimwar. Nay, awan mo't dito'y di anak may balasang ko. No kasta. Ay, napanan na nga tan nga eh. Di mo maawagan na ya. Kasano ang maawagak nanang. Kat imbati na mo't di cellphone na. Nagiinom da ngamin idirabi eh. Kadwa na da insan na. Ngamjak mat napuutan ng tirurarda. Ta nakaturo ka ngamin. Anya, nagiinom da ko nam. Una na. Ay na, isumat lagayam ah. Ay, awang mga roden. Ha? Awan man nga roden te. Anyat kaya't yung asawa nanang. Ay, asinwa kasinsing na ti kadwa na. Taiso ti kontakan tayo. Jak amo ti contact number ni Bayo Berto nanang. Iso ti kadwa na idirabi eh. Kanjay kumpare na. No kasta nga road ni Berto tawagan tayo. At the cellphone number na kanyak, day ka na ka. Hello, Berto! Sa dino tayan, Mau? Anda dito balay mentay. Abay ya? Damagak lako man, o kadwam ni insan mo nga aldaw. Awang kadwa di rabe ay. Tarimwar kamay. Napangkamlag na ilay. Ngim nagsisina kami mo ilay di parbangaon. Anya, kahit na pananangarudan nga ay, saan mo ta nagawid? Ay ka, mga nung nagawi, di di balay da kumpare. Isuda nga minti nagkuyog. Anya, unay mo't nga minan. Apay nga minan nagiinom kayo aya. Lik-lik-likan na lang arudan ta ginom. Ngam pinainom mo pa ilang mo di kasinsin mo. Nay, kaya mo amo, li-li-likan na gantiara kantay. Kumaysa, kailiw ko mangarod ang makabandin di kasinsing tao. Awagan man di kumparem. Tano kadwa na ni Aldaw pagawidan nan. Unan tay. Sige nga rodan, bye. Bye, Mike. Nala, urayam latan ti panagawin di anak may maray. Tanay, nakasarita ko ni Berto akasinsin na. Sige nga rod nanang. Agawid akong tainak pa'y manglukat ijay pa kanan. Sige, balasang ko. Awan man nga roden no kasta bakit. Nasumok naman ti arakain. Agbulak-bul man nga roden Wan nga rod Unay mo day nga anak tan. Kunak no agbalbaliwon tan ang asawan. Ay sigurado amanuman nga aldawon nga agpukaw day jay bakit. Ay narugyan naman ang tisigon nga aramid na. Sapay kumata agawid madla adagaws. Ay naapo nakababay ni di asawa na bakit. Nukastawan pa'y ninsang kau ipag. Ay, awan pa'y nga rod bayaw. Ay, Iso pa nga asiman, takuyugan na kamapan ijay balay da kumparem. Tama nga no aday jay. alang raw. Mabilang harap takuyugan ka. Ay na, aginunta, aginggat kay kayata, Brandon. Ay, dagi jay, dandayin san aldaw ipag. Agin inom da ka ni kumparik iti paraangan ka.
Unya ron. Ay na, nagtaer ka talaga, Brendo. Makapainlove ka talaga. Ay, nay, na. Awanay. Nagladlad man ang tinsang kao. Bading ka dit ni asawak, Berto? Apay di mo amo ipag. Kuno sigod na kasta. Anya! Ay, agawit ang Berto. Diakon mairusok akitaan tar aramidan di kasinsin mo. Wen, balasang ko. Sigod na nakasjay ti anak me. No agbartek, sumagmamanong aldaw ngagpukaw ijay balay. Pudno ka di abakla, nanang. Ay, agladlad mo nga ron no kasjay ama bartek. Ay, jak man na mo no apay kasjay ti anak me. Nanang. Isu nga ron adimi kumakayat at tumimtim iti arak. Ngam di na mo't maliklikan. Adulat tamo dagiti mga awiskan kwa na nga aginom. Katima ko na kat istriktuam di asawam. Tapno maliklikan na ti agbading-bading. Sige, agawid ako, nanang. Mari, asawak. Sorry bakit. Noitak lang ang gawin. Pinilit da ka na ginomedikal man. Pakawanan na ko ma. Promise, maudin day jay. Jaklem pagaro. Pagbalin ka matgayam abakling no mabartakal daw. Sorry nga Roden na mahal. Sana na maulit. Ayayatin ka. Sorry. Nga maminam tagpay so. Bading ka. Ay, isan? Malalaki ak mare. Nagkunamot abadi nga. Apay nga ro dakas di tinakita. Kain-in narakop mo di kumpare mi di nabartak ka. Agbakla-bakla ka. Kwa. Awan day jay. Pasat la tiragragsak ni day jay bakit? Di mo kumaikan iti madi kay papanan day jay. Wen. Sige, palabsak day chay. Basta sana na maulit ha. Kan nga agbarta. Insan, umay ka manawisin, tada papananta. Sa dino insan? Inta makidaya iji bangir a barangay, tagkasarte anak ti kumparay. Kastaya. Papanan nyo manan, Berto. Awisa man insang ka, ipagtayin ka mamakidaya. Ang kwa, likliklikan ngamin ni Aldo ti aginong iti arak. Hindi ka madanagan, ipagtawan arak ijay. Anya, Wen bakit? Jack uminom. Promise. siguradom lang ang Aldo. Tano agbartek ka, agsagana ka kanyak. Kun uray si ka, Berto, agsagana ka numabartek ni insan mo. Dalag mo na ya. Siyak ti makamaw ipag. Agsatan sa uri may salabuti insan. Ay, kwa insan. May salabut ay. Kalpasan na agawid tan. Sige. Sikalat tati makamon insan. Ay na! Nagmayat ko mati agsala. Ang amawan mo dito, kar. Ay, nagmayat kat ko manti makisala kadagiti nagtataraki. Baros. Madamdama pa'y tisala insan. Nayunan tapay nga ron, ti ininom ta. Apay pakurangan pa'y dayta insan. Wen, bitin ti ininom ta. Sige. Mabilang araw ta mga lakpay. Ada kami ipag. Sorry, Mari. Nabartek ka manan. Ha? Di mo't kunak adi mo bartekan to'y asawak, Berto. Ay, nagpili mo nga may. Come on, insan. Sumra ka pa, takapeta. Wininsan. Ay, ipag. San na balay? Tayo nyawid ko ninsan nga uri na bartekan. Rumbang laang, tas ka tinangawis kan kwa na. Ha? Ay, nagtagaan. Ay, nan, bumulad ak man iti bestida man na ingpis, Mari. Super hot adi. Anya, ay pur Diyos ka mataldo. Saan man atila ibagbagam? Mabiit lang, tamangala ak iti pagsukatam. Ay, wish ko type ti pantalon. Bestida ti kayat ko, tapno press ko.
maturugan ti asawak, Berto. Mabalin mo ti agawin. Ay, kaslamo maalyawa, di tarwar. Nagsingat. Mabuto nga mga agawi, day. Mabalin na makiturog dito balayaw, ipag. Oo na. Bahala ka, Berto. Ijay ka nga rod may sasilid. Ure dito ya kung pa maturog, ipag. Sigurado ka? Kuway, nadagaan nga mino di kwartaw. Aldo, agpudno ka man kanya. Anya ka diti agpaiso a kinataom. Pudpudno a lalaki, wano talaga abakling ka. Malalaki akmar eh. Ibagam tagpaiso. Saan ka aguraan ta maawatak? Basta ibagam tagpaiso. Talaga ka di abading ka? 50-50, Mari. 50-50 nga. Sorry. Tangay pilitan na ka mga ibagay iti agpaiso. Ibagak ati agpaiso. 50-50 ko na. Darik na ka babae. Adamot rik na ka lalaki. Anya. Ang malablabanak kit day. Ruming bawlat tamo ti panagayat ko kan ka nga asawak. No, saan ka nabartag? Ngam no nabartag kan, di na kun paganano, Aldo. Iso nga iwasa mo ti ara ka. Tadadaulan na ti relasyon tang agasawa. Sige. Wait. Promise. Saan na maulit? Promise. Insan, hintay di sintraw tada gilibre iti siya. Ay, saan na insan? Ija akong ti arak. Nagkariyak ngamin, kani bakit ko adya ako naginom. Apay ender di saya kan? Ay, saan? Diyak lang amin kaya at nga agapa kami kani bakit ko. Mapantaki din? Sakti makamu kani bakit mau? Ipakada na karutkan ko na insan. Sana yung taki din. Sigurado adi na kan tumo lapalubusan nagpakada ta. Intaki din ha? Hello, Sis Marie. Ipag, pasensya na. Ta pinili damulinsan ko nagsyatay. Di mo't imbagak adi mon isungsong ti asawak nga agbartak, Berto. Kwa sana siya tinang isungsong. Da kami atin sungsong da. Ala, ingka agsukatan, Aldo. Tamaturukan. Okay, Sis Marie. Ala, Berto. Mabalin mon ti agawid. Kwa, mabalinti makiturog man hindi ti balayo ibag. Mabuti nga mga agawid ay. Oray dito isalasin at ipagturogak. Sige lata. Berto! Apingagda ka dito kama, me? Shh! Tagtagaray. Tama nga numarinin saan. Ay, mabuti nga ngamin iji salas. Iso nga makikaidamang kang kaipag. Awanan kayo tibain. Pumano ka kuna. Kasta unay abuteng ko iti daydagon daway manang biyanang. Nagriyawak iso nagbuteng tibayaw ko. Imbaga kiti asawak tinaramid ni Berto. Bareng liklikan nan ti makikuyog iti kasinsin na. Kat kaasin na dinangagnak mo ti asawak. Manipod mo ti din saan na nagpakpakita ti kasinsin ti asawak kada kami kat pimanawan iti lugar me. Nalabait, nagbutang gapo iti naramid na. Katita saanan nga gininom iti arak ti asawak, katadamot tandua nga anak me. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastaan to'y pagayam mo, Mare. Pagayam Mare, apresyaran ka. Ngamen, oray kas jay ti kinatao ti asawam, inawat mulat ta, kat inayat mo iti husto. Sa bagay talaga kastan ni ayat. No napatag ti may sa tao ken ka ayatem amin nga daken kwa na. Saan la ti kinasayaat na.
no di pa'y kat amin ng agalad, wano ti kinatao na. Hala sapay kumatag na nayo ng ti kinaragsakyo sa nga pamilya. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam mare. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tag ngina kada kayo. Amen.